loweba aduna South Asia amadi Southeast Asia ani si yengba matamda China and India gi interest overlap oi ko aduga rising power na the great power ni si am nakna na level sina mai ani si gi competition si hekalai khudingi northeast region of India sida saithing se adum phangani haba simadi aigi kainoni aduna ikhoina willingly or unwillingly sigi great power game sida northeastern region gi pot se akhoi embedded oire yauraga leirabaneba aduga ani sigi competition si na henkalai mati ngasai gi northeastern region se akhoi gi sigi saitheng sin nangbase hengani habasi aigi moni aduga matamamda aikhoina geopolitics nainaba singna hairambada China ngasagi Eurasia Island control to bose habdi Russia ka yauraga Eurasia Island control to usina world control to gane na haine adu now hujik sidi ngasai 21st century se akoina longna bada the age of Asia Pacific ki ne na longnai 21st century belongs to the Asia Pacific aduna Asia Pacific region si da sangakpa matamda hujikti US ki interest se China dagi su lai adugo hujingna amu hena amuk lai reba aduna ngasi karigidamakta Bangladesh ki Prime Minister oiramba Sheikh Hasina na United States of America da mana ngasai maral sidibno ngasai Christian state ama akhoi gi semnabagi manglan mangi haidana adugo masi historically koina amuk yengba matamda British na ngasai gi Indian subcontinent se thadu umdai gi matamda northeastern region da crown colony haibagi khoi Christian gi oiba state ama semnabagi concept ama matamdu da su leirame crown colony gi concept se adugi khoi Christian gi state ama natraga Christian gi country ama huji Hasina na hairi se karigumba da chumba taragadi hauji United States of America gi position ji kaino magi Saint Martin Island si control towa air base thamba aduga India amadi China se masi ngasagi ma control tong na bo hona basineba not just about containing the China but also containing the rising India neba maram di kaino da power gi dynamics ama lai ngasagi mana ngasagi lone superpower oina adum United States of America sina learning ba aduga somda rising power singsina mu maga manana bo hona rakpagi adugi politics tuni ekhoina urise ngasi Myanmar da karigidamukta United States of America na so amna thawai yauri no khoi khangi sagi national unity government gi office kadai da lei New York manaktani leirisi adagi ngasagi American Congress ta ngasagi Burma resolution haidana non lethal weapons supply dawani pigani haibagi resolution Burma resolution lauraga leigre adagi European country me amna NUG recognize tawagi wafam lai aduna sigi great power gi ngasai containment tongna na bo hona ba control tongna bo hona ba sigi manipulation gi posida northeast region including Manipur se adum saitheng masi adum tangai fedana phangi habasi ai ahan round sumaina thamjage okay sir matang jida hojiki oina ikoina Myanmar da sana hoji panbigriba national unity government je mogi head office US ta lei havene maswai the US ki chaw khutna ma lei haidana panri nakalam da ekogi Myanmar gi hanagi the democratic government and again pro democracy ni hairiba ngasai unity government masi India ge chobu khutna yauri have sida so the US ki interest and the India ki interest ani si parallel in chamina ba yabra natraga is there any collision kai leke si second khoi gi post cold war gi matungda khoi gi international security gi nainawa matamda ngasai gi alliance of democracy ki concept mama lehi ko the world si khoi liberal democracy si loina chat pataragadi sidi democracy si based on a dialogue negotiation the based on war je handagani habigi wakhalon ama chawna leiye bako ada India su ngasagi liberal democracy se lebak amani United States of America su liberal democracy se lebak amani sigi point si yengragadi moigdi and the Chinese counter tauba amadi democracy restore taugi posaksi yenguragadi sagi US interest amadi India gi interest si amuk manayeba swaidadi okay to counter China India gi interest amadi US interest ani manay ba adu democracy hanjan hanbasu maramdi thaina dagi 90s dagi koina Aung San Suu Kyi gi matam dagi koina ngasagi I movement democracy movement gi matam sida India gi support si actually matik tawre aduga
refugee amata halangi ba yaroi habasi New Delhi gi akan instruction ni adagi Rangoon da leiba matamdugi capital Rangoon da leiba Indian embassy is Maxip hospital onto ini adagi the propaganda of the All India radio se BBC dagi heli ne adu democracy movement se asuki matik India na support tawraga lai ngasi su adum India gi stand si ngasagi democracy si restore tawasi adum India gi stand adum oiraga lairi huji pho. Okay. A white man conspiracy theory ama hauji yam kana popularized story ba even India gi media na su pick up tawra the international media na su yam kana pick up tawba let's see swai the Chittagong hill trek aduga Bama gi saruk aduga Mizoram amsu Manipur gi lam gi saruk sing yaurga masida Christian nation ama sembagi plan ama lei habaza sigisi how far masigisi kayam yamna valid oiba podam oi aduga and again sidaso maka sai Lebanon natraga Israel gi model East Timor gi model siso mu tongan ba gi EPW gi article sing daga de adu pan ba yauri masi sembagi kai happening matang sigi kano si koina koi gi India gi strategies koi gi chada hone zu project ki kaina haridana adura asagi Christian nation namu sembagi posi sekhasina gi kano sidagi magi hairamba kano sidagi huji worldwide oina mayam loina bakna khangnare adura ngasagi aikoina kitang yengba yaba se kaigumba haiba project Christian nation namu sembagi kano sida koi nakal amorom dadi masi amuk sumgadawu male maramdi kaigino haiba matamda haujuki Myanmar manungi the crisis se koina haujuki koigi military junta je back foot ne haujuk lairisi ado operation 1027 sidagi matang tawrakpa sidagi haujuk PDF ka People's Defense Force NUG gi arm wing laire ko adagi EAO sna ethnic arm organization laire ko sidai sida sunda Arakan gi laire chin gi laire adagi sigi mayam sina matang military kaino sing si boigi battalions mayam capture torakpa town mayam capture torakpa ko adugi loinana haiba lamse nangi Chittagong khangde digi chin khangde si Christian bel amadi oyeba hana Buddhist ki kaino chalamba posi some say 2003-4 side digi Christianity gi influence am chawna sigi bel sila koi chin state digi Sagang region ko sidai posida leiba hore digi Chittagong de su leire ko adura sinwa sigi angle sidagi yengor targadi US ki tongzeba si kaino haiba matamda kaigum sigi Christian nation sima sem targadi nanga sagi China gi the entire sagi China Myanmar economic corridor ko the part of BRI gi ni ko adugi deneba nangi deep sea port ka leiraga nangi railway line adigi waterways ki adigi roadways ki gas pipeline ke keno torise maramdi kaigino da China gi main concern je huji phauda ngasai Malacca Strait sineba sida this is a choke point aduga more than 70% of the energy si mapandagi somdagi West Asia romdagi loi lowuni na ko adui mathakta mu hujik si ngasai Indian Ocean si amaru oiba kaino mu oi hujik si those who control Indian Ocean will control the world politics hojiki kanolais maramdi kanoda 7C gi SS neba Indian Ocean da laidoi che ko aduna kaiguma if akoi gi hoi kayam how far it is true adu di kam sumuno dudi akoi khangde adubu ngasagi Bangladesh ki prime minister amagumba na phungtomba posimagi authenticity amadi validity kare laigane na dum khalle ko regime change tongdring aidani pangangang mudi oiramoy ko sam magi su Bangladesh ki jumagi intelligence network mayam lairini ko si sepak pataraga di ngasagi China ji ilai na content da web ko nangi ngasagi once Christian state ama sigi Chittagong adigi sin Sagang chin adigi Sagang region si tawrak taragadi even Arakan si yaw na buk tawngam gitaragadi nagi bia kanagi koigi China Myanmar economic corridor pra fail ne ba flop ne sa doisi aduga sigi aduga amuk nakalamurom dana ngasagi sigi kaiguma Christian nation gi concept si USA da same gi habigi posi leire aruga kaigumba mo hairi si Sheikh Hasina na hairam si India gi Indian state Mizoram amadi Manipur yauri bako adu targadi sigi kaigumba si yaurko matamda India sina madu yadori brasineba question je adu targadi sidai sida koina mu India gi saruk yawe haba simadi kitang doubtful oye bako maramdi masi ngasagi
even if sida India na yaba haibasi ngasai India gi national interest da sok po ni ado international politics da ko ni yenga da basi permanent friend of four laite what is your national interest ko aduna India gi non alignment itself is you ngasai gi neutrality gi wafam di na deba magi ngasai gi based on the national interest merit to the decision lorga adum Soviet ka judum samina USA ka judum samina idana ko adugi potuni huji laisi aduna ekhona hypothetically Christian nation gi project si sumena low taraga su once madu realization tawrak taraga di sigi China si content of the USA gi khara line thoe adagi Bay of Bengal gi Indian Ocean da Southeast Asia da ngasake Thailand dagi horaga even including Myanmar Indonesia Malaysia Singapore sigi sidang sai East Timor gi East Timor gi poche la kan East Timor maning damba sovereign nation amoina sema akanda US ki natra Western nation gi interest to serve to win low for the last few years sida kamai yeng bi dum sigi kano se ngasagi ekhoina East Timor si am pick pa kaino ni dana aduna ngasagi is a powerful of a country singi interest da dum moi se work to weba because moi gi survival gi ko aduga even ekhoina magi strategic location do dum adugi basis ta dum great power singi interest to attention to draw to wangam targadi they have to work in the interest of the Western power ko aduga hojiki even sigi nang East Timor gi East Timor rom dagi chatkera Malacca rom dagi sakera nang gi Christian nation ji mu shem taragadi aduri China di pra back foot ne ba handu si magi entire thadaru ba billions of dollar kaino sing je mang doi ne ba ko aduga India gi sugya we have si ne ba aina mu ngasai gi second thought mu si India na yagadra have si ne ba aji yabam di thokte ba ko India ni yafam thokba ba se sida ikoi gi sina ikoi people of Manipur gi sentiment ni ko ikoi da yamna insecure oi ba ma polli se when in case of Kashmir na traga India gi any border amagi na traga na ikoi gi India gi sea territory hairo ne masida yeng ba yeng India ga share tori ba India ga China ga gi oigera India ga Pakistan ga gi oigera border international border sing the any kind of issue thok madam de India gi leiri stand madu leiri commitment do ikoi gi Manipur Indo Burma gi Manipur gi som da leiri border region sing the chap chana madu commitment do public miyeng de gi hai dai ai khoi Manipur gi miyeng de gi madu ubo phangda ba je hojik mak ai gi sigi Siliguri gi chicken neck si enlarge to godong ni hai dana India gi kana pursue to is India gi yes thought ma lei sit leina som da khoi gi Manipur gi border region around 400 kilometers kum bagi Burma ga lei river sing sida miyam na hanjin border pillar gi issue je hana chu MP sing na parliament da puthoki bu le swai de India gi commitment am khak parja da ikhoi miyam da yamna threatening oina yam insecure ba por ko uri je tamo kamai observe to miyam gi kai kholon si di aikoina historical reason khara su dum laini 1962 gi Sino India war da kamai to gi je loina khanga po ni ko Nehru na kari haramba adagi sigi historical kaino si khoi gi the imagination of India is the notice dum kind of periphery da dum laibagi post aduna akoi da ngasagi periphery gi concept it's not about geographical distance nante ba ko it's nang psychological neba like kaina kumari si am lap in the notice tagi but still center stage da lai neba the idea of India gi da ko aduna sigi akoi gi notice ki kano si da magi historically dum kinang akoi si frontier gi concept da dum lobi ba se masisina akoi miyam da step marali treatment ama pi have si handai su dum haina raga lakpa po ne ba ko adu aina haijening badi asagi Christian nation gi sembagi du point amta ka hapchau ge ko kai gumba masigi kano si USA gi masi asem mak oram tar di manglan si mak oram tar ga di ngasagi India gi ngasagi Kaladan project se si ju dum sida ju dum kana ba lei ba ko because nagi ngasagi lakaduriba haidi koigi Christian gi country do USA ga di dum mari pharani na ko now India USA gi equation si yengma matam da huji phogi oina di mari si phabani na ngasagi India gi Kaladan project dream project hai tare maram di kaino da chicken neck si India gi nemesis neba maram di kaino just 43 kilometer away from the Tibetan region the ko China gi Tibet region the 43 kilometer khatane ba lai ri se ko ado 75 ta Sikkim ji India gi saru oi gi
headache amuk khidang phai ko maram di Sikkim de India gi kanogi forces mayam thamba yai ko aduna buffer am di pi yeb ko they still pi taraga su adum chicken neck si India gi nemesis adum oi lai re aduna bu ne huji crisis thoi ngai manung sida akoi gi school of thought ani ni India da lai se amana ngasi chicken neck si expand ho ro dawni tanja si lor ga lam si loksil la dawni heba ko adagi kangu na no adu taw roi madu taw ta ga di sanction me ama la kani ada Indian economy da crumble taw bo yai maram di kaino Russia ne Crimea loksin gi tam da western sanction la ga Russian economy si am chonda gi dana ko international backlash sam la kani adu ya roi adu sokpudi adu gradually akoi friendly over regime am thamna bu khona ga dabni haiba second thought amasu amuk lai re ko na matang sida akoina hajiki kaino sida Myanmar gi manungi posi kaino military si hujik back foot lai re maram di kaino da hana dagi Myanmar military ji Burman majority singsina ngasagi masi institution and instrument of stability oina uiye ba kaino je aduna military regime se aduna moi adum support aweba now this time 2020 February gi 2021 gi kaino sida tawki bi sida idi ngasagi Burman singna Burman gi mayok tane ba tawrais along with ngasagi smaller ethnic nationalities mayam sigi pullaga ko aduga ekhoi su sum yengjabada Myanmar military junta da sum moi su fight to willingness ama wat pa dong su to ba maram di kanwa they are killing their own people ko adugi sidai ne ba akhoi gi China na su adagi India na su adagi USA na su like akhoi gi yengnaba man ko balance of power se kaima junta na kaima ngamak pathoga di akhoi junta ga dum kanwa tong na ba aduga som na ngasai gi ethnic amadi PDF na ngamaga di PDF kazu dum chamin na ba yana bagi sigi tricky oiba kaino sil ne ba sataraga silai se adu sida ai question namda khangjaw be sir ngasai ki hojik Burma da China gi India gi ani gi hosan hojai hari ba yam tricky oiba government support to man ba da aji to ba chalui adagi then at the same time la ho support to man ba sida hadak NSN IM amadi India gi NIA na charge thangala pakanda NSN IM amadu manipur gi lalhoba khara palak padagi habatare NSN IM na series of press release sam thungle Burma da India na kamaina magi geopolitics play toge habase dum sana so ubiramani aduga mari leina media report mayam ma news article mayam thole masida mapungoina China na back to so called lalhoba group aringba amani and again Myanmar manungda India na back to according to NSN IM ko lalhoba sing or in KNFV PDF siga akan ba fo thame hen haitare no mai kamna ba gi thong ma ha thoki ba se si gi je Manipur so dum related to doini sa swai da leiba geopolitics ki play je kamai ying bisana kaino se akoina na hawai 2004 da Operation All Clear na Bhutan da ma tawgidana Alpha gi adagi ngasagi Boroland gi revolutionary adagi Kamtapur revolutionary loi tak thokhiba gi poto aduna ngasagi India government gi akhoi gi consistent oina junta da highlight si north east ki insurgent sing gi mathak ta Operation All Clear gi pot sineba tawsen highlight si ko adum hairaga lakpa pot neba masi mu tawni mu hai tawroi mu hai si aina haibna te ngasagi akoina paru be readings larik laisu mayam ma si expert mayam du na irakpa mayam du thengna jabudagi adu dei ko torga haibne ba ko adu oi hidre ko adu now suddenly huji civil war ama thoe huji Myanmar sida ko adu the politics service it's about taking the advantage of the situation ne ba ko sidai sida akoina dum khanga da bane ba it's about taking the advantage of the situation nangi leiba chaos tu gi advantage lauraga nangi interest assert ta hobudu ne ba sigi kanu se aduna sigi sentence da dum akoina bhap ta bum thoe hai tare ne ko sigi kanu je aduna dei hujik changai iba myam sigi porous border ni akhoi gi se Manipur da hirasu 243 km hirasi 300 me hirasi si samban kha po de ko loina adu army myam sina pareng sana sigi kilometer si loina lepaga lengba ngamba po na teba aduda accessible loiba inaccessible loiba terrain myam su yauri ko aduna hujik Manipur sida akoina koi gi sugi kano sing na pai ri khulai du di mu to khro ko su na taba kogi cookie army na tokhalaiba dagi cookie village volunteer sing moi nam pai ri khulai myam se khadai dei no
si somehow si Myanmar connection lay doing never because Kanoda Kulai Tadu Junta Mayam Chile Ayamuna go Adagi Masigi porous border in a si Kulai Sidum Yoganeva Adagi mu geopolitically young Matamda high level cookie Josing Natari si border area than actor never Maintain Natari is no my idea never go so Maintaina Burma Tan and Salurga do they Kulai Akoy Tampaxi on the Kulai Pusala by si possibility si kitang niemeva aduga cookie Josing na Myanmar dagi Kulai Pusala Pasidi sigi possibility si di yang wang eva ko aduna Myanmar the Toiba crisis sigi impact sa Manipur da sudum akoy tagani tari have sineba ko sa kada mainly sir ko sana precisely haibe abakanda ko Burma that lady ba hojiki civil war yam sange aduga and again hojiki last few years ida quite gi magi scale wang ba aduga party and population quite yam chang involved to ba civil war handa kisin oi swai sir sigi Manipur da ta ba magi manifestation singje mai mami singje kari ne na side fight to bi Koigi Kano Toraga, Koigi Mamang Saida recently Gui Dringaida, Akoina Nasagi, Koigi Lieutenant General Uramba, Koigi retired Lieutenant General Niskanta, Mana tweets Amatorokiko, like PDF gather 300 movement put the Sanga Kre Haidanako, Adugi Wapum Mam Tabira Muniko, tweet Tagamani Igibidoko. So that is the Kanogi. One side of the impact never go. Adagi Kulai Posima go. Adagi mo Ikoina Nasagi, Hojiksi, like humanitarian crisis, Matwe, and the bomb Tadabu called Adigi Sanga Yomiam Kanano, see a coin Kangpun table. Natra. Just like Ikoigi say Noriski, Kanogi, Lalogusina, Myanmar century Lawa Dumaina, Asongi, Kanona Su, Manipur century Lorum hanging island table. Hojiki crisis Matams the go. And a city. Like hypothetically, Nico, I couldn't settle a quarter engine in a quarter of Durbin Talaga, Yen or Kaisanga, do the Queen number port and Devaco. Like it's about possibility to never go. I don't know, Masi Myanmar Iran in Hungary again. I could give Manipuri, Kanosi, Sigi, Kanosi, Aina crisis, Karakuina, Dum Sang, Legado Mal.